Ereje Plus programması geliniz. Sizin dokumentleriniz tekşeringence men sizden yol belgilerini sorayım. Makulsuz bu? Geliniz. Bu qanday yol belgisi? O'z application. Ha, to'g'ri. Qanday jugi bilan deydi? Sarı men belgilab qo'ygan, ha? Qanday jugi bilan deydi? Gabarit jugi bilan. Qopli jugi bilan, ha? Bunda opasniy kurs bilan mumkin emas deydi. Geliniz. Bu qara men belgilanib turadi, qara men belgilanib chiyilib turadi. Qanday yo'l belgi ekan? Geliniz. Bu yoqqa almash bo'ladi o'xshaydi o'zi, ha? Geliniz. Bu degan bardiq chekda solinuvchi znaklarni bitganligi degan, ha? Chekda bilasizmi shundaydi? Tiyu solinuvchi zonaning butishi degan belgi ekan. Tiyu solinuvchi zonaning butishi degan. Ereje Plus programması geliniz. Sizin dokumentleriniz tekşeringence men sizden yol belgilerini sorap turayım. Makulsuz bu? Geliniz. Bu qanday yol belgisi? Запрещен знак болса керек та. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? 2 yil. 2 yil, o'qib oldingiz bile? Qaysi yerda o'qidingiz? Avtoshkolada. Qaysi? Sharda, qayerda? Sharda. Sharda. Geliniz. Bu qanday yol belgisi? Qara bilan belgilanib turadi, ha? Qara bilan belgilanib tursa ham. Men sizga yordam berib qo'yayin, ha? Bardiq tiyu solinuvchi zonaning butishi deganda bildiradi ekan. Eslab qoldingizmi? Nima ekan? Bardiq zonani bitishini. Tiyu solinuvchi zonaning butishi deydi, geliniz. Geliniz. Bu egri yo'l. Qoptu burilishlarda ne deyotadi bu belgi? 3 burchliq belgilar. Qanday belgilar? Ogohlantiruvdi. Ha, eskartib qoptu burilish bor deyotadi, ha? Geliniz. Bu Lehkovoy запрещен. Ha, запрещен. Signal chaluv mumkin emas. Mumkin emas, signal запрещен deydi, ha? Geliniz. Bu Obgom запрещен. qanday mashinalarga deydi? Lehkovoy. Lehkovoy mashinalarga deydi, ha? Geliniz. Bu Yo'l do'mpoq bor. ne var? Do'mpoq bor degan. Do'mpoq? Yaqindadingiz. Bu qanday belgi negisi? Do'mpoq degan ne al? Yo'ldagi hali do'mpoq. Lejashiymi? Yo'q, al emas biroq. Bu qanday belgi? 3 burchliq. Ha, eskartuv belgisi, eskartuv. Emnen eskartadi? Ekoy turadi. O'sha do'mpoq bor deb eskartdi. Неровная дорога. Tegiz emas yo'l deydi. Ha, lejashiy al boshqa. Bu Поворот бар деген знак. qanday belgi negizi? 3 burchliq. Ну, уступи дорога, чтобы qo'yib berish kerak. Yo'q. Eskartuvchi belgi, ustupi doroga emas. Bu qanday deydi? Qoptu burilish bor deydi. Ya'ni bu yoqqa ekan. Знак запрещен. Ya, Знак запрещен. qanday Mashina qo'yib qo'yadi. mashina yurganga mumkin emas deydi. Signal chalsa bo'lmaydi degan. Kelamiz. Buni o'ng'oy. Obgon запрещен. Qanday mashinalarga deydi? Obgon qilgan mashina. Qanday mashinaga buni? Ko'rgazib turadi, jengil mashinalarga, lehkoy mashinalarga. Kelamiz. Bu Lejashiy emas, bu negiz 3 burchliq belgilar, qanday belgilar? Eskartuvchi belgilar, ha? Emnen eskartadi? Remont degan boshqa degan. Remont emas, tegiz emas yo'l deydi, ha? Неровная дорога deydi. Eslab qoldingizmi? Keliniz. Bu Stop znak. Buna stop znak. Bu yerda nima qilamiz? To'xtab turib. To'xtab olamiz, ha? Buni operatoringizdan tortib o'tadi, shu yoqqa yaxshi javob beraversangiz bo'lar. Keliniz. Bu Nima ochki deymi? qanday ochki? Sonsiz ochki. Nok ishida tortib qo'yingchi. Tortingiz. No kamerasi bilan tortib olib, sonsiz ochni ochki deydi. Bu negiz андай emas. Bu degan ko'zi aziz insonlar bor deganda tushundiradi. Ko'pincha peshoqotni pereqotning astiga qo'shimcha belgi qatori qo'yilib qo'yadi. Ma'qul bu? Bu Açıkta. Qara men belgilanib turadi, bu yerda. Ochkida qara. Ne deydi? Açıkta bu gelişiyorken Ko'zi aziz odamlar bor, avaylag'la deydi, ha? Qaysi yerga qo'yiladi bu?
Пешеходlarga. Пешеход. Мына көз алсыз адамдар өтө турган жерге коюлат экен. Келиңиz, бул. Главныйга чыгыпсың deyapti. Жок. Негизи бул 3 бурчтук белгилер, булар эскертүүчү белгилер. Эмнени эскертип атат? Бизде илеп белги кандай маанини түшүндүрөт? O'sha главный yo'lga chiqyapsan deb eskertyapti. Деппи? Ушундай деп түшүндүрөбү? Жок, алдыда дагы башка коркунучтар бар дегенде түшүндүрөт экен. Түшүндүңүзбү? Негизги жолго чыгып атасың дебейт экен бирок, а? Келиңиз, бул. 50'den balat yürme deyapti. 50'den ашпа деп атат, а? Peshehod bor deyapti. Odam o'tadigan deyapti. Aldıda deydi, ha? Ne деп атат? Eskertip атат, а? Eskertip atadi. Bul. Üç burçluk qanday belgiler bular? Shuni eskertib. Eskertүү. Эмнени эскертип атат? Бул эмне мына сүрөттө көрүп турганыңыз? Samolyot. Samolyot ылдыйга карап турат, а? Эмне экен ошондо? Samolyot qo'nadigan joylardan o'tdi. Siz машинеңиз менен аэропорттун ичине кирбейсиз да, туурабы? Samolyot жерге жакын учат дейт. Низколетающий самолет деп коет, а? Эстедиңизби? Окуган бекенсиз ушуну? Же биринчи жолу көрүп атасызбы? Yo, esdan chiqdi. Эстен чыккан да болгон, а? Келиң. Үч бурчтук белгилер кандай белгилер? Üç burçluk belgiler hem Айтыңыз, сиз айтыңыз. Эскертүүчү белгилер. Уступающий эмес, а? Эмнени эскертип атат? Алдыда дагы эмне дейт? Дагы башка коркунучтар бар дейт, а? Эскертип атат, а? Абайлагыла дегенди келиңиз, бул. Ellik жүрүш керек. Ашпаш керек дейт, а? Келиңиз, бул. Жаш балдар абайла дегенизде. Эскертип атат, а? Эскертет. Келиңиз, бул. Самолет учуучу жайдан барып знак дейм, учуучу. Самолет кайсы жакты карай турат? Ылдыйды көздөй турат, а? Эмнени түшүндүрөт экен ошондо? Посадка кылып аткан. Жок, самолет жерге жакын учат дегенде түшүндүрөт экен. Низколетающий самолет дегенде түшүндүрөт экен. Мен эле айтып атам го, муну өзүңүз айтыңыз. Эми 10-15-20 эм жолдун баягы тез жүрбө деген белги. 10'da жүр деген жок да бизде. 10'da же болбосо 15'te жүр деген жок да. Анын үстүнө бул кара менен белгиленип турат да. Бизде эгерде жанагындай болгон болсо кызыл 3 бурчтук, анан кызыл тегерек менен коюлат. А бул болсо кошумча белги катары дагы коюлуп кетет. Эмне экен ошондо? Платный стоянка 10 минут, 15 минут, 20 минут. Эмне экен? Платный стоянка бул минутасы эмес бирок. Негизи 10, 15, 20 деген мына ушул белги платный стоянка дегенди түшүндүрөт. Келиңиз, бул. Эмне экен? Шамалды алгинде калсы да. Мына айтып атат да, боковой ветер дейт. Капталдан соккон шамал дейт, эскертип атат. Стоянка. Стоянка, он сон платный стоянка. Платный стоянка негизи. Келиңиз, бул. Эмне экен? Tünelge gidesin deyapti. 3 бурчтук белги, а? Tünelge Капталдан соккон шамал дегенди түшүндүрөт экен. Шамал. Боковой ветер дейт, а? Буга чейин биздин программаны көрчү белеңиз? Көргөнмүн. Эреже плюс программасына. Мындан ары да көрүп туруңуз. Иншалла. Бир аз эсиңизден чыгарып коюпсуз. Бирок кайра китепти колго алып окуп коесузбу? Окуймуз. Кудай буйрса. Кийинкисинде дагы бир келип туш болуп калсаңыз, ошондо бардыгын сурайм. Китептегин бардыгын, а? Эмне экен? На магистралях устанавливается, чтобы можно было остановиться, отдохнуть. Эмне экен? Ошо. Эмне ошо? Мен уккан жокмун да. Эс ала турган. Эс алуучу жай экен, а? Муну айтып атса да укпай атасыз да? Эмне экен? Главный дорога. Главный дорога. Унчукпай туруңуздар. Келиңиз, бул? Запрещен знак. Запрещен. Бул? Bu dagы запрещен. Эмне запрещен бул жерде? Эми бу жерге мында отбой машиналар кирсе болбойт. Киргенге болбойт да, техникалык кыймылга мүмкүн эмес дейт да, келиңиз. Бул? Мойка. Автомойка. Жууучу жак. Бул? Ступи дорога. Ступи дорога. Ушуну жакшы билет экенсиз, а? Ооба. Келиңиз, бул? Атны полоса. Полосаны тепсегенге болбойт. Бир полосаны тепселегенге болбойт дейт, а? А мунусучу анда? Экинчисине дагы болбойт, экстанда. Экинчиси да болбойт дейт, а? Сиз билесизби гана? Айтыңызчы муну, жардамчыларыңыз. Бул кандай белги? Полоса, bir полоса.
Razворот nельзя. Razvorot nельзя. Ha, yo'q, bilmayman. Sizchi, siz bilasizmi? Mana qiyin bo'lib aytayotganlarni baribir bilmay qoldim. Men sizga yordam berib qo'yin. Bu oydin taq kunlarida, jana jup kunlarida qo'ygonga mumkin emas deydi. Mashina yuruga mumkin emas deydi. Ko'rdingizlar ha? Uchotni jana ne uchotni bo'lib bo'linadi ekan. Eslab qoldingizmi? Buni so'rayla qo'yinchi menga. Rahmat. Aqjol, biraz esingizdan chiqaribsiz, qo'ldan kelsa, yaxshilab o'qib, esga olib qo'ying. Ma'qulmi? Aqjol. Rahmat. Ana,